Kompanija MK Group organizovala je zimovanje za 30 najboljih učenika iz osnovnih škola sa Kosova i Metohije, koji ove godine 13. put za redom borave u hotelu Grand na Kopaoniku. Osnovci sa juga Srbije uživaće u brojnim aktivnostima i pažljivo osmišljenom zabavno i sportsko-rekreativnom programu. Kompanija MK Group 13 godina nagrađuje najbolje đake sa Kosova i Metohije boravkom u našem hotelu Grand Kopaonik. Posebno se zahvaljujemo Kancelariji za Kosovo i Metohiju sa kojom i ove godine nastavljamo uspešnu saradnju. Srećni smo što učenici mogu da žive u prirodnim lepotama najlepše srpske planine i aktivnostima prilagođenim njihovom uzrastu. Ulaganje u decu i mlade, njihovo obrazovanje ostaje u fokusu naših društveno odgovornih aktivnosti za koje ćemo u narednih 5 godina izdvojiti 5 miliona evra. MK Group duže od jedne decenije aktivno pruža podršku učenicima sa juga naše zemlje, a značaj ove inicijative potvrdili su i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ovo je jedan odličan vid saradnje sa MK Grupom. 4. put za redom Kancelarija za Kosovo i Metohiju ima saradnju sa MK Grupom koja je zaista fantastična. Želim ovom prilikom da se zahvalim svim zaposlenima u MK Grupi kao i skijalištima Srbije što su omogućili deci da izađu sa prostora Kosova i Metohije. Neki od njih prvi put su sada stali na skije, zahvaljujući vama, zahvaljujući našoj divnoj saradnji i neki su juče prvi put naučili da plivaju. Ovom prilikom želim da pozovem sve druge društveno odgovorne kompanije da našoj deci sa Kosova i Metohije pomognu da steknu nova iskustva, da steknu nove hobije, nova poznanstva i možda da pronađu sebe u nekom novom sportu. Radost povodom boravka na Kopaoniku nisu krili ni učenici. Ovde nam je baš lepo, prvi put sam stao na skije i svim drugovima ću da pričam kako nam je bilo lepo na Kopaoniku. Na Kopaoniku sam stekla puno prijatelja, mnogo mi je zabavno i juče na bazenu sam naučila da plivam. Danas sam prvi put stala na skije i jako mi je zanimljivo. Ovo je samo jedna u nizu društveno odgovornih aktivnosti MK Group, za koje je kompanija u proteklom periodu izdvojila više od 50 miliona evra.